Haleluya, haleluya. Mugisha w'Imana ube kuri mwebwe mwese bavuye gukora imirimo itandukanye mu rwego rwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Turanezerewe cyane. Haleluya, turanezerewe cyane kubera ko tuza tunezezwa no kuba mu bikari by'Imana no gutaramira Imana. Biza bitunezeza cyane cyane. Reka ntangire nshima Imana no kubibwira nitumara turahugurana nibyo by'uyu mugoroba. Ntabwo ndi bubwirize kandi sinigisha, ndahugura. Ngira ngo izo zose bibaho. N'utarubiza bimenye ko bibaho. Iteka ryose umuntu agiye kuri podium gusa ntaba agiye kubwiriza. Hari icyo bita ikibwiriza, nuko amubwiriza nyine ugasoma ijambo ukarivugaho. Kwigisha ni ukwigisha ugasobanura ibintu, byaba ngombwa bakabaza ibibazo ukabisubiza, ko no kwigisha. Noneho hakaba no guhugura, gutanga impanuro zitandukanye z'uburyo bwinshi. Niyo shusho y'uyu mugoroba rero, uko niko bimeze. Amen. Kandi byose birakwiriye mu gitaramo, kandi byose ni byiza, kuko n'ubundi nibyo tuvuyemo byari bimeze neza. Twageze hano saa 8, ubu ni saa 11:40. Twari ko turamya Imana no kuyihimbaza mu buryo bw'indirimbo no gusengera ibyifuzo. Ibyo byakozwe mu mwanya wabyo. Tugiye guhugurana tumare nk'iminota 90. Muzoba mwatashe? Murihangana kuko natwe twihanganye igihe mwari ko muririmba, ariko ntibizanasabaga ko twihangana. Twari dukwiye gusa kuba nyine duhari. Ntibidusaba kwihangana kuko ibyo twari turimo byari biryoshye ku buryo bitadusaba ngo turinde kubyihanganira. Ngira ngo uko birumvikanye. Hanyuma rero nishimiye mwebwe mwese tubonanye, abo duherukanye vuba na kera, abo ntazi mboneye hano, turabishimiye cyane kandi turabakunze cyane. Imana ihimbazwe cyane. Duteranye n'abantu b'iwacu Imbarara. Nabishimiye cyane papa, nabishimiye cyane. Sinari nzi ko namwe muzindukiye hano. N'abandi b'i Kampala, abo ni abantu bose bahariye hafi y'iwacu. Nimube nk'abapipe y'amateraniro. Imana ibahe umugisha, turabishimiye cyane. Nishimiye kubana n'abantu duherukanye i Rwanda. Muzehe Gafirira Oze, twarataramanye imyaka itari mike. Ihaye ababa none nk'icenda hariya. Turatarama gusa. Abe n'ubu arataramye nanje ndataramye. Tuzotarama kugeza turetse igitaramo cya hano tukinjira mu kindi cyo mu ijuru. Igikorwa gikomeye cyane. Ndagushimiye cyane kandi nishimiye ko dutaramanye. Twahuguranye muri byinshi kandi mwatubereye umugisha. Urabyibuka cyane. Imana iguhe umugisha. Mwene data, iba nkuhaguruka wa usuhuza abantu. Twarataramanye muri 99. Twuzura imbaraga zidasanzwe z'umwuka wera. Nta kanisa ryari rihari. Twataramanye ahantu mu ishyamba, ahantu mu gihuru, ahantu muri Shaba, ariko twagize ibihe byiza. Icyo gihe dutangiye kuvuga ku ndimi no kwandika amandiko. Nishimiye ko dusubiye gutaramana kandi kuva muri jya wa musho kugeza none turakomeje kandi tubishojwe na Yesu Kristo, atari imbaraga zacu.
kandi ntitwenda kubivamo. Hari n'abantu bazaba bakunda kuvuga ngo iyo umuntu wavuze ngo ni ukwiha Satani. Turayiha se? Iradufite? Iratubonye se? Dusanganwe nayo, twavutse ihari kwanze igize iminsi. Ntaho twenda kujya, ntitwenda kuva muri ibi ngo tuje mu bindi. Nta bihari, nta bizaza byo dutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ntabyo n'indwara se, n'ugupfa n'ugupfusha, ibyo byose si impamvu, kuko udukomeje aradukomeje, udufite aracyadufite, kandi ntiyenda kuturekura. Turashima Imana rero ko dusubiye gutaramana muri 2022, twarataramanye muri 99. Nko mu kwezi kwa gatandatu niho gutya twataramanye nk'igitaramo ca nyuma ahantu mu Mukenke gutya. Nuko Imana iduha amakuru y'ubuzima turimo uyu munsi. Ibyo Imana yavuze burya nibyo byibi uhaye ubona none. Ibi nibyo yavuze wa munsi muri 99. Ndashima Imana cyane ku bwawe. Ndashima Imana kubwo abantu b'iwacu mu Gahwera nabonye duherukanye, Banyahoza n'abandi benshi wenda baraha cyangwa bake. Mu Gahwera icyo gihe twari dutarana. Hari ayandi makuru, twari mu gitaramo mu Rwara rwo mu Gashasha n'urwo mu Gahwera no muri Gitavi no mu Marango y'imisozi. Nuko dushabukana igitaramo. Amen. Turashima Imana ko namwe mu gitaramo Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Amen. Dushimiye abayobozi barimo Majoro duherukana nyine ke iwacu mu Gahwera, bari abana bato, twari twigiye nk'imbere, ariko nabo bahaye bagenda bagera ikirenge mu cacu, natwe twari ko tukigera mu c'abandi bari imbere yacu. Turashima Imana ko mwabaye abagabo. Iyo dusanga mwarabaye bagito ino, umugayo ntimwowukize, kuko natwe bakosima mwarimu wo kumva amakuru ko twabaye umugayo ntitwowukire. Ariko Imana ishimwe ko batazotugaya, bazopfa bazi neza ko badusize mu murongo badusizemo. Turishimye rero ko muri abagabo bashobora kujya imbere y'abandi bagabo, mukagira ico mubasangiza, mukagira ubwo babizera, mukaba muhe mukora umurimo w'Imana. Turabinezererewe cyane, kandi tumenye ko natwe nyuma yacu hari abandi. Gutoza kwacu cyangwa kwigisha ntabwo kwapfuye ubusa, ubona umusaruro ukomeye. Turabishima Imana rero, twishimiye abandi bantu b'abavandimwe dusangiye amaraso, tuvukana, barimo ba Masenge n'abandi. Turabishimiye cyane, kandi turashima Imana. Ba Mama Louange twataramanye k'imisange k'imyaka nk'itanu, Imana itugirira neza muri kiriya gihe. Turashima Imana ko twongeye kubabona. Imana ibaha umugisha. Ayo makuru turayarangije, tugiye kubibwira niturangiza twinjire mu makuru ya mbere n'aya kabiri n'aya gatatu, dufunga igitaramo. Amen. Nitwa Rwakabuba Faustin, babivuze, dutuye Imbarara, niho tubarizwa muri iyi minsi nk'uko namwe mubarizwa hano. Ahantu bita Inyamitanga, duteranira mu itorero bita New Lay, aho niho tubarizwa, ariko siho dukorera umurimo. Abantu bamwe bazananirwa kuvuga usarira ikinyamurenge. Siho dukorera umurimo. Umurimo w'Imana ukorerwa ku isi. Dukorera umurimo w'Imana ku isi. Uko simbaye nkora, sinkorera umurimo w'Imana Imbarara. Niho ntuye, niho nasize ikirago, ariko siho nkorera umurimo, kuko umurimo mukorera mu isi. Aho niho mbarizwa, iryo niryo torero ryanjye mbarizwamo. Apana nyoboye apana nyoboye, mbarizwamo n'abandi benshi turibanamo. Amakuru turayarangije. Ukeneye ibirenze ibyo tuzobimubwira nabyo. Iwacu ni mu Gahwera, mu Minembwe, muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ntibihagije. Nuko Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma turi hano ku mpamvu imwe gusa. Dufite ibyumweru 3 hano ku mpamvu yo gutarama gusa.
inikemasa ku mpamvu imwe gusa, naje gutarama kandi ndi mu gutarama kuva ku wa mbere kageza niyinga, ku wa mbere kugeza niyinga, naje ku rindi posho ndatarama n'iposho na ya cundi cyangwa umunyabwenge wundi uzubwira igifu cyawe, umunyabwenge wundi nawe akagira gute, akumviraho. Ni umugani w'Ikinyamurengo nguhu. No kuvuga ngo ushobora kubwira urubyiruko n'umusaza nawe akagira icyo akuyemo, n'uri hagati nawe akagira icyo akuyemo. Hanyuma twese turaza kugira ibindi tugenda duhuriramo, nubwo abantu bamwe bageze mu myaka ihaye igenda yigira imbere, ibintu byinshi bisa n'ibigenda bibasiga kubera ko ari cyo gihe bagezemo. Hejuru y'imyaka 60 biba bitangiye kugora, noneho 70 ho biba byagoye cyane, 75 biba bigoye. Buri musaza wese uri hano w'imyaka 70 biragoye ko yadapta kuri system. Wobona umusaza uri mu ndyamiriye, ariko umusaza wese wamanutse urino uri mu myaka 70 ni bikeya byokorwa hano ngo yumve ko bisa n'ibigize icyo bimufashije, keretse nyine nk'ijambo kutubwiye ko, ariko ibindi byose tibiba bikeye bihuza naguyiwe kubera ko yariye ibiryoshe mu gihe cye, muri iki gihe ibihari tibiri kuri guyiwe. Ese cyo kirumvikanye? Ni ukuvuga ngo iyi generation ibyo yokora byose tibzoruha bimunyura kubera ko ni ibintu bikorerwa mu yindi generation, mu kindi kizazi yavuyemo, kandi kihe gikora ibihabanye cyane n'ibyo yabayemo. Nicyo gituma nababwiye ubushize mbaye mbahugura, abasazaga nabo tuba tubahugura nabo bakaduhugura. Ndababwira ngo musembereye muri iki kinyejana, noneho mwebwe nturi mu kubona mu gitaramo, murebe igihe twatangiriye, mwabonye igihe mwatangiriye, bariko basa n'umwana wagiye gutorera mu nzu y'abandi. Siko mwe mwariko mubona zamaze akice, kuko aragira gute? Ibyo byose mwariko mukora nta na kimwe ashoboye, agasa n'usembereye. Ese gusembera mu murabizi bivuze iki? Yakoze ibye mu kizazi ce, ibihe bikorwa muri iki kizazi ntashoboye kubishikira, ariko hahirwa abasaza bataramira umwami. Ni ico gikuru. Reka tuganire n'abasore rero mu mwanya mutoya, ndabagira inama 12 kandi nihuse ntayo nsubiramo. Tujyane kandi z'ubuntu, nta minerevare mwishura, kuko aho nigisha baza bampemba, ariko mwebwe ni ubuntu. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyambere, mu buzima bwanyu bw'ubusore mwirinde ikintu bita ibiyobyabwenge, mubyirinde muvuye inyuma. Ikintu cyose baza bita drogue muzocirinde, nimba mushaka kuzaba abantu bezejo, nimba mushaka ngo muzose nk'uku dusa muri iyi myaka hejuru ya 40 dufite, nuko muzirinde ikintu cyose cy'ikiyobyabwenge cyangwa cy'igisindisha. Cya kabiri, muzirinde ubusambanyi mu buzima bwanyu. Iyo mushaka kuzaba abagore n'abagabo beza ejo, muzirinde ubusambanyi, bizabagirira akamaro kenshi. Cya gatatu, muze murwanya ubujiji kurusha uko murwanya abandi banzi bose mutekereza mu buzima, kubera ko ubujiji ni icyaha gikomeye cyane. Kutamenya cyangwa kwirengagiza ibyo wari ukwiriye kumenya bizogushira mu kaga utazovamo. Dukomeze. Cya kane, muharanire kugira ubumenyi cyane, ntimukaza mupfa gutakaza igihe cyanyu ku bintu bidafite amana. Uze muza mu gitaramo, ni byiza gutarama, ariko mwihe igihe cyo gutarama, mwihe n'igihe cyo gushaka kumenya cyane, kubera ko imbere yanyu haracyari urugendo rurerure rw'ubuzima busaba ko mugomba kuba mufite ibyo mubitse mu bwenge bwanyu bizabafasha mu gihe kiri imbere.
mwige ibintu byose mudasuzuguye na kimwe, habe na kimwe. Muzi ko kera tukiciga muri segondere umuntu yageza yiga icyongereza na geography na histoire hakaba ubwo bagera kuri matematike ukamusohoka. Ese byageza bibaho ruguru? Umuntu wese wasohotse ku ikuru bimufiteho ingaruka kugeza ubunye. N'ubuswa bukomeye kwirengagiza kwiga ikintu cyose ufitiye umwanya wo kwiga. Turi kumwe? Bana igume ibahe umugisha cyane. Mwinjire mu ikoranabuhanga, muri tekinoloji muhorobere mugeri iyo mu mizi yayo, kubera ko nabaza bakora biriya nabo bameze nk'aho apana kujenjeka ngo muwe muri abantu baraho. Hano si imirimba, hano si mu ibogobogo, hano si gahoro. Ntimukazaba mu mujyi physically ariko ngo usange ibitekerezo by'abantu biri gahoro. Kandi ivyo narabigenzuye. Uzubona umuntu ari simate cyane ukamubwira ngo arajijutse, naho ni umuturage wo mu Gitumba. Ivyo narabigenzuye mu miji. Ukazubona umuntu kujya ubujiji ntibuba kujijuka ndi kuba mu mahuzo, kuba mu mutwe. Uzuga ngo kujijuka gusa na mahuzo. Mu mutwe. Abana turi kumwe? Sawa, dushorerane abakuru turaza guhura mu kanya gatoya cyane. Muze mukora ibishoboka mumenya amakuru yose ahayatambuka ku isi. Ibyo nabyo bizabafasha mu buzima. Ariko mbikurikira ejo bundi muri mufite igikorwa simwe ariko batoramo ba misi. Ntibariko babaza ibintu mwe ntimwabibonye. Ntavyo bariko bayoberwa. Kamera zari zihari ngiziri. Jamen. Mwite kumenya amakuru. Twe ko twari tubikurikira kandi turi abasaza kandi turi kure yaho mwari muri. Twarabikurikiye byose kugeza mu birangije. N'uwatambutse turamuzi ni wabo. Kubera ko nta kintu na kimwe kigomba kubacika. Mugomba kumenya uko Ukraine yiriwe mukaza mumenya no kwa yaraye. Kubera ko uza wirengagiza ibintu kirinda kubimenya bwaca bikakugiraho ingaruka kubera ko utabimenya. Turi kumwe? Niko kwisi. Bani bamugisha cyane ko turi kumwe. Ikindi mugira umwete wo gukuza impano zanyu zibarimo. Kubera ko iyo nimutirwanaho ngo muzirere muzikuze mwenyine ntimufite abazabafasha kuzizamura, kubera baso na ba mama wanyu akenshi ntibari basobanukiwe na talenti z'abantu ngo banagushigikire muri zo. Umuntu yageza kina kabumbu bakamwita igifu, bakamwita ikirara n'igihohotere, bakamugarura. Tibazi ko Messi azahembwa ifaranga nyinshi ku isi, tibazi ko ba Ronaldinho bagira ifaranga. Ayo makuru ntayo bigeze kumenya. Umuntu gukina kabumbu tibari bazi ko hari cyo komumarira. Kuvuza ikidari n'ibindi nk'ibi byose ziriya si impano z'umwuka, n'impano karemano. Impano karemano rero birasaba ko mushira mu mwete mukayikuza. Wakizwa ukajana nayo mu ikanisa, wahanguka ukayikoresha ibyo hanze. Muri mwe harunganya na Kofi kuririmba, Kofi Olomide badefaho muranganya kuririmba n'abajya bandi bose muzi. None se barakijijwe? Ntibakijijwe, ariko talenti zabo zirabatunze kubera ko nicyo baziherewe nizo kugira ngo zibafashe. Birasaba ko mukuza impano zanyu zibarimo kugira ngo mu gihe kiri imbere zizabafashe. Ikindi muze mwirinda inshuti mbi zidafite icyo zibungura n'icyo zizabamarira. Gusa mumenyane, mukundane, kubera ko muvukana uko aho muri yo korari mwese ntawe udafite icyo afana n'undi. Icyo kirahagije. Basigaho uje gushaka izindi nshuti zogira icyo zikungura. Naho kuguma kujana n'umuntu utazakungura ikintu na kimwe n'ubundi buswa nabwo. Nimujane gusa kwikorari ariko shaka undi muntu wogira ikindi kintu akurusha ukimwigireho kizogufasha. Tukazuguma kujana n'abaswa uzoba inyuma y'abaswa.
urabona umuntu watinze ku gatorero k'abagabo badafite ibitekerezo byiza azaba inyuma yabo. Abantu babaye ruguru baje ari bakuru barabizi, wageze usanga abagore ahantu bahuriraga mu ruhuriro ari nka 30. Igihe cyose nagiye nkurikira amakuru yo mu ruhuriro, nta bintu by'iterambere byabayemo cyane. Hari higanjemo ikintu cy'urugambo gusa. Noneho 5 bakagamba utahuye uwo munsi, 6 bajanye mu murima bakagenda bagamba umuntu umwe, bakamukura mu gahwera bakamwisa muri ganje bagasoba bakamwinukana. Birya bintu ntacyo biza byungura abantu. Nicyo gituma agatorero, cyo twitaga agatorero iwacu, ni kabi kurusha ibintu byose byo ku isi. Ko murumva abana ibyo bintu bizabafasha cyane kandi bizabagirira akamaro. Ikindi, muza mukenera kuja mu bintu byose, muri domene zose. Ntabwo mwese muzaba pastori n'abavuga butumwa n'abigisha nkanje, nk'amajoro nka runaka uri hariya. Muzobamwe abasirikare bakomeye, muzobamwe abaministre bakomeye, muzobamwe abadepite, muzobamwe abaperezida wa repubulika. Ariko bizoba ari uko mwabyitoje, ntibizobatungura nk'inkuba cyangwa ngo ka accident. Nta muntu woba perezida bimutunguye. Muzabaza amakuru ya perezida bita Frederic Chiluba wa Zambia. Nakurikiye inkuru ze, yatojwe n'umupastori we. Umupastori araguma arabatureninga, arababwira ngo mwige ibintu bitandukanye, byanga bikunda muri iyi korari hagomba kuzavamo umuntu uzayobora igihugu. Mu gihe gito yiyoriyanse mu bya politiki, mu minsi mikeya umukandida aratsinda ayobora Zambia. Byaravuye mu gitaramo nk'uko turi hano. Aha niho amakuru yose aba. Muzamubwira ngo arahandi biza bivase. Amen. Apana mwese ngo baje kwiga ikidari ngo bose. Mwese ngo ntabwo ari byo, mwese ntimuzoba bavuga butumwa, mwese ntimuzoba bacuranzi, mwese ntimuzoba pastori. Muzoba abandi bantu bakomeye bazohindura isi, ariko mubabe mwubaha Imana, murebe ukuntu bizotanga umusaruro. Muzosigara mubyumva ntari hano, ariko ndabizi ko bizabafasha cyane. Imana ibahe umugisha cyane. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Amakuru yanyu turayarangije, mukomere Imana amashyi. Gatwinjire mu makuru y'igitaramo. Bwana Yesu asifiwe. Ababishoboye bazamura amaboko duha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Amen. Nifuje kuganira namwe ngo mbabwire mpuru yahaye igitaramo. Ese kubi bintu tuza dukora, kumva ngo Kayore hari igicaniro ngo kigize imyaka ingahe simbizi, kumva ngo Mihango ngo hari igicaniro nataramye kuwa 2, kumva ngo Hanaka hari igicaniro bashizeho ngo baze baguma basenge, ngo bagume basenge, kandi ibyo bintu abantu benshi ntibaza bamenya valere n'agaciro bifite, keretse nyina babibamo. Ariko ndashaka kubabwira igicaniro cyangwa igitaramo ko cyatangiye kera kandi kizogeza kera. Nicyo kintu kizoheruka ibintu byose. Aba bantu bose ikintu bazokora bwa nyuma y'ibindi bintu byose ni igitaramo mu ijuru. Mu ijuru nta bazosengera ibyifuzo, mu ijuru nta yandi mayitaje, abantu bazotarama baramya Imana gusa. Nico kizoheruka ibintu byose, kandi n'ubundi nice abantu baza batangiriramwe ibintu byo mu Mana. Ndavuga abantu nk'abangahe n'ahantu tugume tujane kuko nico cy'uyu mugoroba. Abrahamu Imana yamuhamagaye imukuye mu gihugu c'abakarudayo cyitwa Uru, niko cyitwaga icyo gihe Iraq ya none. Hari mu 2016 mbere ya Yesu. Imana iramuhamagara imujana mu gihugu cyitwa Kanaani, arico Isiraheli y'ubu nyine hamwe n'iriya Palestina yose yari ikiri hamwe. Abrahamu ngo agere muri icyo gihugu agira igitekerezo cyo gukora ahantu ho kuza ataramira Imana. Turi kumwe? Ahitamwe umusozi witwa Moriya mu misozi myinshi. Aravuga ngo kuri uyu musozi
nzoza mpataramira Imana. Agakora imirimo ye yose, akaragira inka akazihindura, akareba intama agakora, akareba amashyi agakora, akareba n'imirima n'ibindi bintu byose. Ibyo nyuma y'ibyo akaja ku musozi wa Moriya akaja guhimbaza Imana. Haleluya. Aho yahakuye amabanga akomeye, amasezerano Aburahamu yagiye ahabwa. Imana yagiye imwibutsa inshuro nyinshi ibyo yamubwiye umunsi muhamagara, yageze isubira kubimusubiriramo. Ahuriye nayo ku musozi wa Moriya, ahamara imyaka 100 ataramye. Yataramye imyaka 100 kuko yahamaga afite 75, apfa afite 175. Aburahamu yabaye kuri Moriya azaje gusenga imyaka 100 yuzuye. Yesu utaramye imyaka ingahe? Umuntu arimo kwamavuga ngo twe twagesa dutarama mu gahwere. Mu bintu by'Imana ntihabamwo pasi. None ubu nyine uzugira gute? Vuga ngo twarataramye mu gahwera, n'ubu nyine turataramye. Ariko kuvuga ngo natwe ngo twageza tujana na baserende na barugina, nta sanse bifite. Bifite sanse, bifite gusa ico bivuze, nimbuka ibirimwo kugeza none. Bifite agaciro nimba ukibibamwe. Ese ko mu mibunda mwari mugira amata menshi, ubu nyine wotobera akabwana hano kubera ko iwanyu habaga amata ko kwicwa na bwake? Uzogatobere kubera ko mwari mugira amata mu mibunda? Ntibikunda, kuko ibyatambutse ntibizotunga ibiriho, kubera ko Bwana Yesu asifiwe. Aburahamu yataramye imyaka 100 kuri Moriya. Icogi umusozi wa Moriya, umusozi wo gutaramiraho. Abantu bakaza bava ikantaraga bakaza gutarama kuri Moriya, kugeza ubwo Yakobo cagihe yaragiye kwa nyirarume. Ntimuzi ko yasize avuze ngo aha hantu nzohubaka inzu y'Imana? Kugeza ubu nyine ririya torero ryasenyutse niho bari bararyubatse ku musozi wa Moriya, bahubaka igicaniro. Mu gihe cya Eliya na Elisa yabaga kuri Karumeli, yagiraga igicaniro ku musozi wa Karumeli bagatarama. Ikibazo cyananiranye mu gihugu, apana ibibazo bene ibi bito, ikibazo cyananiranye mu gihugu, akavuga ngo nimukizamure kuri Karumeli. Bwana Yesu asifiwe. Muzamwibuka wa munsi n'abahanuzi ba Bayali. Ese byagenze gute? Barataramye Yerusalemu, cyangwa yarababwiye ngo tuje kuri Karumeli? Yarababwiye ngo yarabahendahenza ati yeme hano nta network ihari, mureke twigire nko haruguru. Ararohara barenza neza mu ndyamo, abageza mu gitaramo muri Edikota kuri Karumeli, mu bitaramo byiwe na Elisa ngo hashike. Yavuze ijambo rimwe gusa, yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana. Ntiyasenze, ntiyahumirije, ntiyavuze vocabulaire ndende. Uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana muri Isirayeli. Muri wavuye mu ijuru, kubera ko yari ku gicaniro ahazahurira n'Imana. Umuntu nazoza yishura tike akava Kampala akaza gutarama, tukaza ukora amanalize maremare. Kurayakora se uzi ubuzima bwe? Ndumva ko navuze ko nzomara amayinga 3. Hari umuntu wavunitse, nasize nishyuye amezi 2, nishyuriye abana minerevare, nishiga nzafungura ishuri, ndi umuprofeseri. None kuko uravunwa niki? Ndatarama kubera ko ngomba gutarama, kuko twanataramye n'igihe tudafite uburyo bwo gutarama. Twagiye n'amaguru, twagenze n'amajoro, twazunguje ibimuri, tuhe dushaka Imana. Kanswe ubu nyine nzafatira ya modoka ikanyerera ikabingejeje hano. Naje na uba ninsubizaho aho ncumbise. Ejo mfata yindi njane Gidurayi, ntarame kugeza niyinga. Ejo bundi nzofata imodoka intura imbara, nyishuye ko amafaranga ndayafite. Nta muntu yaje gusaba itike, ariko dutaramiye Imana ikwiriye gutaramirwa. Gutaramira Imana sukura occupation, sukura akazi, sukura icyo gikora, ahubwo nico kibanza ibindi bigakurikira. Emploi ziriya zindi muja gukora bikaba ivyo kongera. Cyakora wasanga abantu bamwe batazabumva bibiri. D'abord shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, hanyuma mengine mutazidishiwe. Gushaka umutsima sibyo bya mbere bwana. Umutsima surahenze. Umutsima nduhenze. Kintu gihenze cyane ni igitaramo. Kuba imbere y'Imana gusabana n'Imana birahenze cyane kuko ntibiza bibona bose. Ariko umutsima twese nta utazurya twese.
amen. Hari umuntu tubangamiye? Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma nyuma y'icyo gihe, subiye inyuma igihe cya Mose yamaze imyaka 40 ataramye kuri Sinayi, kuko kuri Sinayi yahageze bakiva mu butayu. Urabona bakicyambuka inyanja itukura, bageze mu butayu bugiye bukurikira, noneho basubira ruguru baja neza mu butayu bwa Sinayi. Bageze mu butayu bwa Sinayi, igitaramo cyose cyari kiba hejuru mu irango rya Sinayi. Iyo Imana yageze ikeneye kuvugana na Mose, yageze imuhamagara ari mu mahema mu nkambi hasi, ikamubwira ngo zamuka tuje kuvugana. Agasiga abandi bantu bose akaja hejuru. Yageze agera, ugiye kugera mu karango hejuru, niho Yoshua yageze ahagarara, niho igicu cyageze kigarukira. Aho kigarukira Yoshua akaba aho, Mose akama yinjira neza mu gicu. Igicu cyageze kimanuka kikaza mu bwiza bw'Imana. Muri ico gitaramo Mose akavugana n'Imana ngo imbona nkubone, nkuko umuntu uvugana na mwene data gutya. Nuko bageze bavugana ni vis-a-vis. Apana ngo ayibone kuko Imana gandigira bene ino sura. Bageze bavugana nk'abari kumwe. Niho Imana yamuhereye amategeko yose, niho Imana yamuhereye biriya byose muzamubona. Biriya bitabo 5 hari wopfa kubyandika gusa. Nabona ngo ariko yandika ku mawazo. Yageze yandika ibyo yavuganiye n'Imana mu gitaramo kuri Sinayi. Amara imyaka 40 ataramye, kugeza umunsi Imana yamukuye ahimujana ku kandi gasozi kitwa Pisiga, iramwimurira mujana. Afite imyaka 120. Noneho ufite 30 ngo twarataramye. Mose yarataramye, yatangiye afite imyaka 80 aje kuri Sinayi. Arahenanguka afite imyaka 120 ataramye Imana y'Isiraheli. Ariyo occupation ya mbere, ariko kazi ka mbere, ibindi bigakurikira. Bwana Yesu asifiwe. Asingiriza Yoshua igitaramo. Genda ukomereza. Yoshua nawe yaramaze kugera muri 80. Yoshua yapfuye afite 110 na Kareba. Yoshua icyo yakoze we, yamaze gufata igihugu, igitaramo agishyira ahantu bita Shilo, kuko Shilo niyo yari kapitale mu gihe cya Yoshua. Aho niho Abisiraheli bageze bataramira Imana bakayiramya. Gahunda zose bageze bazikora ariko babanje kuramya Imana no guhimbaza. Abisiraheli ntibahuje kurwana n'abajenesi ngo bagende batataramye, ntibibaho. Rimwe gusa nibwo babikoze, umunsi umwe. Timuzamwibuka wa munsi wo kuri Ayi. Timuzi ko Imana yabwiye Yoshua ngo kuva mubayeho, uyu munsi mukoze ikosa ritabaho. Ko muraja kurasa mutataramye. Nta maherekezo mufite, gusa mufuye kugenda ngo bishike hakani abakorera amakosa. Hapfuye abakuru b'abasirikare 36. Viongozi apana basoda ba soruda. Viongozi 36. Kubera iki? Kubera ko batabanje ngo bataramira Imana, ibabwira icenda gukurikiraho, ibahe gahunda. Muzamubona abantu bari hano bamwe bagira gutya ngo bari muri za gahunda. Noneho za gahunda abantu bagira ngo ni nk'ibintu by'ibishishwa by'imineke bira. Yawe mwari muzi ukuntu ubwenge bw'Imana buteye. Imana yabwiye Paulo, yabwiye Abakorinto igice cya mbere 18, iravuga ngo Imana yishimiye, Imana yanze ngo ko abantu bazoyimenya ngo binyuze mu bwenge bw'isi bw'Abagiriki, ahubwo yahisemo ko abantu bazoyimenya biciye mu bupfu bw'ibibwirizwa. Kuko ngo nanga nzanarimbura ubwenge bw'abanyabwenge mbuhimbura ubusa. Yari kuvuga filozofi z'Abagiriki bari barasaze, iwabo ba Socrate na ba Descartes na ba Montaigne na babandi bose ibihume. Ariko Imana iravuga ngo bene ubwo bwenge, ngo sinigeze nkunda ko abantu bazomenya binyuze muri ubwo bwenge, ndabwanga. Bene ubwo amayeri, amahimba n'amacubwa, si ubwenge buva ku Mana. Nibwo Yakobo yavuze ngo bene ubwo ngo n'ubwenge bw'inyamaswa abantu, ariko ubwenge buva ku Mana buba buboneye, ni bwiza, burashongoye, burasobanutse. Alafu mkiona mtu araha arimo arabyina ngo ba pilote gabo, none ko agiye gukora ubukwe ko mutamwimye umugeni. Ko mutamumwimye ndi muri hano.
buriya mushatse mwokwegera imana mugatarama ahantu mukahaca akabuga hakaroha hagacika akabuga ukagira igicaniro cyo gutaramira imana. Niryo banga mwe muri aho gusa ngo uzoshakwa hanze numara nushika ukahukana bizogenda gute? Ndabahukanye mukiri hano bamaze kwahukana 2 3 ndetse ko baragera 4 kubera ko baragiye gusa ngo wagiye mu ifaranga bila kuwaza ni nini itafuata, ngo yabonye umuhungu ufite ifaranga azama mukubita amakofi batararoha binjira mu nzu. Ni wacu biri mu kuba n'ahandi twarabibona. Banza utarame ubaza Imana ibikurikiraho kuko nivyo byiza, sino muzokandagira imishuke, muzotera ibuye ku karere. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mu gihe cya Dawidi murabizi ko ari washize kapitale Yerusalemu. Amaze gushira kapitale Yerusalemu yagize ahantu bita Siyoni ahashira ibirindiro byo kuramya Imana no guhimbaza Imana, ari naho haba ikicaro gikuru c'ingabo kuri Siyoni. Kugeza n'ubu hararinzwe bitabaho. Umurwa wa Dawidi ntimuzi ko mu gihe cya Yoshafati bavuze ngo abanzi babagose nka kuriya bagose Ukraine, Yoshafati yaje kubaza Imana, Imana ikamubwira ngo fata timu yo kuramya no guhimbaza uyishira imbere iba advance pata, ufata abasoda baje inyuma n'imbunda. Hari ahandi ahantu mwabyumvishije atari muri Israel, Imana iramubwira ngo nicyo kiza gikemura bene iki kibazo cyasaze ufata baramyi gusa ubashira imbere ba advancing umucuranza agacuranga nimba ari mwana yewe abandi n'ukuri bazacuranga amapepa agahunga, habe nawe kuri ucuranga agahunga, ariko hari igihe utobitahura cyangwa ntube wabimenya, ariko biba byabaye. Ibyo mwisi kase wobibona bimeze nk'ibinongo cyangwa kamabuye, hoya ni ibyiriya mu mwuka. Dawidi yagaza akora ku nanga gutya, abazimu bakibwiriza. Dawidi ntiyagaza avuga amakuru menshi, yagaza acuranga gusa muri discipline, agataramira Imana, abazimu bagahunga. Ngo amare Dawidi atahura ko aricyo kintu camuhesheje insinzi, amaze ashira ibirindiro byo kuramya no guhimbaza kuri Siyoni. Bageza baramya 24 muzosome Zaburi ya 84. Indirimbo bageza barimba bagiye kuri Siyoni. Hahirwa bafite mu mitima yabo inzira zija he mu gitaramo iriya mu gitaramo bageza baririmba 24 isaha 24 kuri 24 kwa Dawidi habaga igitaramo kitaza gituza. Yamara Dawidi agaforuma abasirikare akarasa ibihugu akamara, nta ntambara nimwe yageze itsinda Dawidi kubera ko yarazi ibanga. Bageza abanza bagatarama kuri Siyoni mu gitondo advance umuriro ukaka. Bwana Yesu asifiwe. Naho kwa mugenda gusa wararamye ngo ugiye kugwana bo kugirira nabi cyane. Ze mwanza mutarame ibindi bize gukurikira badaye niko kwiza. Kuko ndahugura abantu bato ngo mugume tujane mu gitaramo, niho habibanga byose by'ubuzima. Nigeze mbibwira abantu turi Bujumbura ngo ngere Kigali, ndongera ndabibabwira. Ndababwira ngo umuntu wese utazotaramira Imana azonanirwa inepfu. Umuntu yageze amananirwa gutya akama ananirwa mu mujyi abandi barimo akama zingikirago akaje gahoro, kubera ko siyataramye. Wowe mwakanyanga mu mujyi w'abandi wamaruka ukabigenza gute mu mujyi w'abandi? Ngo kuranywa akanyanga n'ukuri mu mujyi w'abandi. Abandi bubatse amagorofa ntuzigihe bayubatse mu kibimirimba mu bipimo, nawe uraje ngo utangiye kumwereka nyanga munsi y'amazu yabo. Iyo abandi bazogira ibibazo bikomeye ndakurahiye. Ndize mutarame papa, we mutarame gusa, tuzoruha tugere ku magorofa byanga byakunda.
kubera ko nta rubanza twikira ngo ko tutayubatse, twayubakaga turi imirimba. Wowe yubaka gute uri mu kadego? Ntibikunda. Nico gihe tuzi. Ariko aho dushikiye twatane twamara tugashaka ifaranga cyane. Ndizeye kare yari kwabwira aba bana akababwira ati sasa musengera ubukene. Kurya nariko nkumva cyane. Kubera ko iwacu ayo makuru tutayigishijwe ntibobyumva vuba. Ubukene ntibuza buva ku Mana. Ubukene nubwo abazimu ni ibintu by'abadayimoni. Ta bukene. Nasomye agatabo ka Stefano Munongo yavuze amabanga abiri yo kurwanya ubukene. Siri mbiri za Kongo masikini. Aravuga ngo ibanga rya mbere ni ugusenga, ibanga rya kabiri ni ugukora. Bana bato basha muze murwanya ubukene kurusha uko turwanya abandi banzi bose mutekereza. Kuko ubukene niwe yaduyi wa mbere mu buzima. Kuko baso ntibigeze babwirwa ayo makuru. Abazungu bari barababwiye ngo hahirwa abakene kugira ngo badusahura inoro bazijane. Ububirigi bwubatswe n'ifaranga zo muri Kongo, ziriya mbunda zirasa zarashe mu ntambara ya mbere y'isi muri 10 za Hiroshima na Nagasaki muri 14 1914 zose nibyavuye Lubumbashi, niho bakuye biriya. Izi telefone zose dufite matiere zikora ziva iwacu. Hanyuma abazungu kubera gukunda kudusahura banga kuduhishurira ibanga ryo gukora no gushaka ubutunzi kugira ngo ariko oya Imana ibababarire, turabaretse. Imana ibababarire kuko umujinya narakariye abazungu sinzi aho no ukwiza, ariko Imana ibababarire bazoje mu ijuru. Kuko ibintu badukoreye ntibiba kugeza n'ubu niba mubona Kongo ifite ibibazo nuko banga ko abantu bamenya ngo bahishurirwe bamenye ubutunzi bafite babubyaza umusaruro. Nico gituma kugeza n'ubu ntiboduha umuyobozi mwiza. Abazungu bazoduha ibifu byose n'ibihohotere bizoyobora Kongo kugeza igihe kirekire, kubera ko isi niko ishaka ko Kongo imera. Hego ejo umuntu yarambajije aho nariko nigisha ngo Bibiliya iravuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Mana. Ndabwira muze musoma Bibiliya mwitonze papa. Ndi wabibonye ku mbuga. Ndabwira ngo ubuyobozi bwose ntibuzavuga ku Mana, kuko na Sawuli ntiyavuye ku Mana, yavuye mu bushake bw'abantu. Ariko Imana mu mugambi wayo yabibwiye na Yakobo kuva umunsi asezera abana ko mu rubyaro rwa Dawidi hazava umwana. Imana ishaka guhererekanya ubuyobozi n'abantu, kuko niyo yari yoboye abantu ishaka gukora remise reprise ibusingiriza abantu, yari yarateguye Dawidi. Ariko abantu barambigwa vuba, barashuhaguza, araruhabwira Samweli ngo ubwo bakunaniye bihorere bahe Sawuli. Ni mapenzi ya watu, sio mapenzi ya Mungu. Narabivuze ejo mbisubiyemo. Hari umuntu uzi umuyobozi atavuye ku Mana, akaba n'umupastor akaba na bishop n'aya mazina yose mufite hano, atavuye ku Mana na rimwe. Ntibakababesha. Mbivugiye ku gatuti imbere ya za kamera n'imbere y'abantu. Kantanga urugero goroshe. Abanyabyinshi bakicara bagakora inama, bamara bakavuga ngo rube pasiteri. Uwo pastor abavuye ku Mana cyangwa abavuye mu nama y'abanyabyinshi? Aba ari umupastori w'abanyabyinshi, kuko uvuye ku Mana yotorwa n'abantu ariko ntiyotorwa n'umuryango. Abanyabyinshi bicaye ngo natwe muri uyu muhana ntitwobaho tudafite, azogira umusaraba baruhe bamwongere n'undi aruhe yambara umusaraba uruta uwa kaburi. Ariko si umupastori wavuye ku Mana, kuko ubwo bupastori sino bukora. Kuko ntibuba ari ubupastori, sino kwitwa ikizina nka Nyarubira kidafite ibikorwa. Hari ahantu henshi yabaga ibibira, n'ubu baracyahita muri Nyarubira hari indagarago gusa. Hari indagarago niki, ariko kumva ngo muri Nyarubira. Ndababwira ukuri ko murakurira mu mujyi wa Nairobi, kandi Nairobi mu myuka ihari n'uwo gushaka amadaraka nawe uri mu kuba cyane. Muzirinde ko muzicara mu miryango iwanyu ngo ko murashaka abapastori b'ikanisa. Muzabashakire hano mu Gitaramo. Ariko nimba ari iwanyu, wose umuyobozi uvuye ku Mana. Uko niko n'ibihugu biza biyoborwa n'abantu batavuye ku Mana. Isi iza yicara igahimba
igakora ibintu ishaka kugendera ku nyungu zayo, igafata igihugu kimwe ikagiha umuyobozi ishaka. Ese bibaye gute? Tugaruke i Yerusalemu mu gitaramo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Israeli imaze gusenyuka guhera muri za bamaze gusenyuka guhera muri za 700 kumanura muri za 500 bagiye i Babuloni ngo bashikeyo bama batarama. Wumva ko abandi bantu baza bagira, kandi namwe ndabibashimira cyane. Imana ishimwe ko dutaramye hano. Niba ari Kayole ari hehe? Imana ishimwe ko dutaramye Kayole. Abantu bageza bagira ngo bo kwirukana abandi ku misozi cyangwa mu mirima, ngo bo birukana no ku Mana. Ku Mana aho turaharyamye neza cyane. Uzugira ngo kugukura kuri byura se baba bagukuye ku Mana. Wamye umanukana nayo, wa musozi urayizana iri hano urayitaramiye. Ngo bagereyo, abari ahantu bita Ishushani baratarama, abari mu nkamba ahantu bita Kebari nabo baratarama, abari mu mujyi barimo ba Daniyeli na ba Saduraka, Meshaki na Abedenego, abo nibo bane bavugwa ariko bari bagiye ari benshi 120. Abo nabo bagiraga igitaramo, kandi gagikora igihe kirekire kugeza igihe cyaba Moridekayi. Kujya Moridekayi na Esiteri bari mu bantu bari barasigaye, abandi baratashe. Timuzi ko Zerubabeli yatahanye abantu, Ezira agatahana abandi, Nehemiya agatahana abandi. Abari barasigaye bagumye kuzariririye bahe bapaga, nibo baje guhura na shaka kibazo cya nyuma barimo ba Moridekayi, ariko nabo baratarama. Timuzi ko ariko abwira Esiteri ngo hano hanze situation yabaye nabi, none dusenge. Esiteri akamubwira ngo genda ufate iminsi 3 uje utangariza abantu bose b'Ishushani batarama iminsi ye, nanje n'abakozi mfite mu rugo biwaboga. Kugira ngo yari afite abakozi se batari bene wabo b'Abisiraheli, ababoyi biwiwe. Natwe tugiye gutarama, nyuma y'iminsi 3 hazavamo igisubizo. Amen. Niho bakuye igisubizo. Iteka ryari ryabaye, umunsi bari bashiriweho wo kwicwa urahinduka, ndetse hatangwa itegeko rivuga ngo muhe Abisiraheli mubahe imbugita bice ba bantu bose bari bagambiriye kubica. Niwo munsi witwa Purimu. Israeli izayizihiza n'uyu munsi. Ni umunsi Imana yahinduye dosiye yari bariho yishira ku banzi ba, kubera ko bagize gute? Bataramiye Imana. Bataramiye iki? Imana. Ko ndababwira ibanga ryo gutarama, nta handi secret y'ubuzimiri ni ugutaramira Imana. Ukayibaza gahunda, ukaganira nayo, ugasabana nayo, ibindi bintu byose bigakunda. Abandi baraja gusenga ukama wifunyafunya mu burengeti. Uzumva ubuzima bwo muri Kenya. Nubona urahashoboye uzogira ngo none sinzi. Formule yo gushobora ibintu ni ukuba imbere y'Imana. Ni ukwegera Imana cyane. Iyi migi twe tutangiye kuyimaramo iminsi itari mike, ariko nabonye gusa formule imwe yo kwegera Imana. Igihe Yesu yaje, burya Yesu avuka i Yerusalemu, yasanze hari amatsinda menshi y'abantu mu ikanisa, ariko habaga group imwe. Mukunda kumva ngo abafarisayo n'abasadukayo. Ese ko mukunda kuvuga amagroup abiri yari mu Bayuda mu by'idini, ariko muza musiga yandi kandi yari akomeye. Ari abafarisayo n'abasadukayo bari ababandi, bari indyarya, bari abanyedini. Ariko hari irindi tsinda habaga abandi ngo n'abazerote, bafite ukundi bari bameze. Hari abandi ngo n'abaeseni. Abaeseni bari babusoka. Muzi babusoka? Yari karagatsinda k'abantu baragiye baratarama i Yerusalemu, baratarama ngo barohe barahava. Bama baroha bava imuhira baje ahantu bita ku Murani, iruhande rw'inyanja, iriya nyanja bita inyanja y'umunyu, Mer Morte. Bararuha bati ngo niryo kosa bakoza abaeseni. Ibo bari barataye ngo baravuga ngo ibi bintu tuje gutarama kakujya kwikabera neza. Kurya hari imyuka muza mubona ahantu cyangwa ikintu cyaba abantu ntibamenye ko cigeze no kuba,
abayeseni bari baragiye ku murani bama bahataramamara imyaka n'imyaka. Yesu yasanze babaho, ni naryo tsinda atigeze agira ikintu arivugaho. Muzumve ko hari icyo yabavuze, ntaco bari bataramye gusa kuko baba barasenze bagera igihe cyo kwirinda ibyaha, nicyo gituma bari barataye imihana, kwanga kuguma kwiyanduza. Noneho ngo baruhe, baja aho hantu bakaruha, bakavuga ngo nibasengera hasi ngo naho barandura, bakaza basenga bari hejuru y'ibiti. Bakoze igitangaza abayeseni, bakaza barara hejuru y'ibiti, kwanga ubucafu bw'inahangaha, bakaza barara hejuru y'ibiti bataramye, babayeho kugeza Yesu aza, kugeza Yesu apfuye, kugeza Yesu agiye, abayeseni bari bahari. Byaje kurangira muri 70 Yerusalemu isambutse, barabajyana i Burayi, abandi barapfa. Ariko nibo Yohana Umubatiza yabagamo. Yohana Umubatiza yujuje imyaka 30 gutya yahise asohoka mwabo yamagenda, ntiyasubiye kurara mu nzu, habe n'umunsi umwe ntiyaraye mu nzu. Yohana aragenda aja ku nkengero za Yorodani, kugeza nyuma y'amezi 6 nibwo Yesu yamusanzeyo. Yesu gaje kumutaramira Yohana yari mu gitaramo gusa kuri Yorodani, amezi 6 ashize Yesu agira gute, amusangayo aramubatiza. Yabaga mu bayeseni Yohana Umubatiza, niba abayumbe bari barabaye inyeshyamba. Yari inyeshyamba Yohana Umubatiza, umusatsi we wogeze ugwa umusatsi wa Yohana Umubatiza hiriya mu ishyamba, nta rwembe nta mukasi yaratarama. Bageze abarya uburanda, muzi uburanda, abandi bawumenya, n'ubuki buza wa mu gitaka, iri iwacu niyo bwari bubiriya mu Kadego. Ubuki bw'uburanda bwabagaho ku murani, nibwo bageze abarya gusa, bagatarama, nta mutsima nta mata, bagakura uburanda, bamara gusa bakamahudume. None mu muraho ngo mwarataramye, ngo nukuri imyaka 2 irashize dutaramye. Imyaka 2 irashize imyaka 2 irashize, abandi barataramye papa, abandi barataramye. Ureze imbaraga Yohana yari afite, zari zifite ahantu ziva hakomeye. Yohana Umubatiza yari kuhangara gutya ba Herode kuko kubusa kubera imbaraga yari akuye mu gitaramo. Yari avuye mu ishyamba aza mu mujyi, tiyanagize amahirwe, yageze mu mujyi baramwica kubera ko yariko avuga ibintu bidahuye n'ibyo mu mujyi muzi si kibazo yari afite, tiyari ko avuga ibintu byovugirwa mu mujyi kuko mu mujyi muzi biza bihavugirwa ni ibintu byo guhendahenda abantu ariko yariko ababwira ngo wa Herode we uzohura n'ikibazo, nuguma gucura uriya mugore wa Filipe uzogira ikibazo. Baravuga ngo uyu muntu ko aravuga aturutse he kwanza, umuntu uvuye mu gihuru, nimufate mwice. Ariko bihura nuko misiyo ye yari irangiye, kuko Imana yari yarohereje Yohana ngo aze kuba integuza ya Yesu, namara apfe adashatse atabyaye, nyina na se nuko babihomberemo, kuko bari barabyaye umuhungu witwa Yohana bashaje cyane, Zakariya na Elizabeth. Ngo bamare baramuhabwa gusa ngo namara azovuge ubutumwa bumwe namara apfa. Ntiyavuze ibintu bibiri, yavuze kimwe gusa, nimutunganye inzira z'Uwiteka. Message imwe gusa, Yohana ntiyavuze message zibiri. Ngo amara aravuga ngo umuntu udafite ihuzu, ufite zibira hezu utayifite. Ako niko kazi nuko. Nyuma y'ibyo baramwishe, kuko misiyo yari igize gute, yari irangiye. Ariko irangira ataramye. Abo mukomera amashiba ibintu byose muza mubona bikorwa biba bifite aho bivuye, abantu bazabigana abandi babikoze. Kuko mu buryo bwo gusenga bubaho no kwibuka abantu basenze n'ugusenga. Nta muntu uri mu ntege nke uza wibuka bataramye. Ese uko muracumvishije ndagisubiramo. Umuntu uri mu bunebwe ntaza yibuka bataramye, ahubwo yo kwibuka abandi banyantege nke babanye mu ntege nke. Ariko kiza kikubwira ko wabishutse gutya nuko uzabibuka abo mwataramanye, kurya kera uburi mu bujutse. Wowe kwibuka abayumbe wanebwe, iyo ubibutse uzumenya ko kera wabyutse, nta kubuka ibaye iyo wibutse abantu mwataramanye
uba wataramye. Bwana Yesu asifiwe sana. Igitaramo rero bagisigira intumwa ziratarama. Intumwa zarataramye bihagije. Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru kwa nyina wa Mariko bahamaze imyaka 3 irenga. Nubwo bajaga hirya no hino ariko bagendaga bagira ibirindiro. Bakundaga kuba iyo babaga baje mu mujyi bajaga kwa nyina wa Mariko mu cyumba. Baba bahamuza akavuyo ko mu mujyi bagatarama kwa Barazaro i Betaniya. Niho hari Edikota. Bagatarama kwa Barazaro. Kugeza ubwo bahabatereye amabuye. Ntaho mwigeze musoma ko bahabatereye amabuye. Timuzi ko Yesu yababwiye ngo dusubire i Betaniya, baramubwira to ejo bundi bari batumaze. Iyi gitaramo twataramye i Betaniya ni nkaho twashamburiye abaturage baraduhusha. Bakoze ibintu Betaniya bihungabanya akarere. Noneho babatera amabuye. Yesu arababwira to dusubire i Betaniya kuko haba igitaramo cyiza kwa ba Marita na Mariya. Kuko hari abadiyakoni beza. Umwe yabaga ari mu gikoni, undi nawe yabicaye iruhande gusa ahaguma kubabwira amagambo meza yotuma batarambirwa kumutsimusha. Yesu nawe akaguma akabaha amayerekezo. Hari hameze neza cyane kwa Barazaro. Yesu yari inshuti ya Lazaro, bakundaga kuhaba kenshi. Ko ndavuga igicaniro. Muze mubahana, muze muza mutarame. Niho hari ibanga ry'ubuzima. Muze muhiga amafaranga nkuko uko bayataye, ariko nimumara muze mutarame. Kuko n'abandi barataramye kandi nabo barayashatse kandi baranayakurusha, bakakurusha no gutarama. Ndiyumva ko uhombye byose. Ese cyo muracyumvishije? Barakurusha ifaranga ko bakurushije igitaramo, uraho gusa uzuza utarame. Apana kuza kubera ko bagutumiye. Iriya korari gani mutayitumiraga ubutaha ngo bo ntibazozaga kuko ngo batatumiwe. Nje hari invitation muhe mubona mfite. Siriya afishe mwashize hari. Mutoyishiraho se noreka kuza. Noyoberwaho igitaramo kibase nasaze. Ibitaramo zose bya hano nzaho wiba. Ibyi Kigali ndahaza. Ibyi Burundi zaho baza batarama. Aho niho nza ntungana. Pana kuguma kugenda mu nzira zitagize. Uzutungana aho bataramye niho heza. Bwana Yesu asifiwe sana. Intumwa rero nazo ziza gusingiriza ba Filipo. Baragenda muri Samariya. Baranaba baje muri Antiokiya. Pawulo neza afata umurongo w'igitaramo. Pawulo ga niwe wataramye cyane. Pawulo yabaye muri Antiokiya umwaka umwe. Ngushira aragenda. Nyuma y'igihe kirekire aje i Korinto. Aharatarame amezi 18. Ese ndimwumva ko abantu bose n'abarambiwe yamaze amezi 18 mu nzimwe y'umugabo wita Akwila n'umugore we Pirisika. Pirisika amezi 10. Kera kuramurambirwa ngo ese kwayo mayinga 3 ngazoyamara kwande. Pirisika ko yacumza amezi 18 i Korinto. Ariko abadiyakoni bararutana. Timwumvishe ukuntu yamwanditse mu gitabo cy'Abaroma. Azavuga ngo muntahirize Pirisika na Akwila umugabo wiwe. Muntahirize ba Foibe. None ko atavuze abandi bagore bo mu muhana. Yabavugaga hiki bari bakoze. Noneho umuntu arahoga ngo bazomuvuga bamushekere ndaca azakora. Arahatarama amezi 18. Nyuma aza kuja muri Efeso. Ahatarama imyaka 3. Ese yaraba kwande muri Efeso? Yajanye na Pirisika na Akwila. Pirisika barajanye muri Efeso imyaka 3. Muzamubwira ngo yo wose ga Pirisika kajana nde? Ninde wundi wocumba iyo myaka yose? Efeso bari kumwe na Akwila bakoraga ibintu bibiri. Bageza bacuruza amaheme. Pawulo na Akwila bagiraga umugabo gusona amaheme. Bakayajana ku isoko bagaruka. Pirisika gacumba. Nyuma yaranje saa 9 bagacapa injiri bafata Efeso yose kandi wari umujyi munini cyane. Irakizwa Efeso basenya ibigirwamana byose, hari ikigirwamana gikuru kirangira ngo cya Artemi.
cyari gikomeye ku rwego rw'isi, nibo bagishamburiye. Pawulo yarashamburiye cyane muri Efeso, niko kazi yageze akora. Ntimuzi ko yasenye ibigirwamana kugeza ubwo igihugu cagize ikibazo ca ekonomi. Haba shite ya ekonomi kuko ibigirwamana byagiraga isoko cyane. Pawulo arasenyagura Efeso yose arayeza. Amaze haba ubujutse muri Efeso. Muzasoma ibyahishuwe bandikira umuyobozi w'itorero rya Efeso. Tuzi ko ariko amubwira ngo nzi imirimo yawe, nzi no kwihangana cyane nabirya byose mwakoze, nuko muri iyi minsi gusa musigaye mwararetse ule upendo wa kwanza. Hari habazuke butabaho muri Efeso. Amen. Yarataramye turuwaza mwaka wa mbere, mwaka wa kabiri yahise hafungura ishuri, yigisheho ishuri rya 2 imyaka 2 aho bita kwa Tirano. Imyaka 2 akigisha abanyeshuri, barangiza akabasukuma kuja kuvuga ubutumwa bwiza. Ba missionnaire arabashabura mu isi, bahora ramanuka aje Kaisariya, atarama imyaka iyi. Bwana Yesu asifiwe. Ariko Pawulo yatinze mu gitaramo. Nimba muza mwumva ngo yagize impano zikomeye, ngo yagize gute, si ugutindana n'Imana. Kaisariya yatarama imyaka 2, bamufunze baramutransfera i Roma, amarayo y'indi myaka, ubuzima bwe burarangira baramwica. Ariko yataramiye Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke tu imbere y'Imana dutaramira Imana. 2022 dutaramira Imana. Iki gitaramo kizama kidushorera cyangwa kitwinjiza mu kindi gitaramo. Nta muntu uzoja mu gitaramo ciri atarataramye icyaha. Timuza muremba ngo hari igitondo cy'ubugingo kizogira gute? Ni muheze uriya mikoro azi kuririmba kurusha abantu benshi. Mwana Tazika ngahe bankukandaho papa amaze abe nkutera. Ni umuririmbyi ukomeye cyane, uzi kuririmbira Yesu. Turihanganira ku kavensi tubone kuja mu yindi vensi ya nyuma tuze gusoza. Bwana Yesu asifiwe. Abantu batararambirwa bazamura ibiganza, abantu batarambiwe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turi kumwe papa, abari yo hirya turi kumwe. Imana ibaho umugisha cyane. Ngahe bankuvuga gutyo. Ari gitondo cy'ubugingo, gitondo kizagihebuje, kizatarama mu babera bose, kizaba kiyobowe n'uwera, indirimbo zizaririmba muri ico gitondo. Iya Mose niyo mwana w'intama, tuzaririmba, 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 izabanesheje. Tuzaririmba, 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 mfite amatsiko no kuzaba muri ico gitaramo. Ndabona Yesu bwa mbere, barize kwizera kwabo, nibabona ashira urukumbuzi. Haleluya, haleluya, amen. Dusome muri Matayo 5:13. Umusomyi mwiza dufashe dusoza amasomo y'umugoroba. Matayo 5:13. Usoma uwo murongo, nushaka usome no w'14.
muri umunyu w'isi adukoreshe muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umuco w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Niki dusorejeho, Yesu abwira abantu, arababwira ngo muri umunyu w'isi. Tugiye kuvuga akamaro k'abakristo mu isi. Minota mike dusoza, mutaja kwibaza ngo ntiyasomye aha, ngo ntiyagize gutya, ngo ntiyakurikije ibi. Timunyigishaga homeritike nanje nzanyigisha abandi aho. Ariko igitaramo gitandukanye n'ayo makuru yose. Igitaramo ni igitaramo, ntugagishakire formule, ni igitaramo. Formule y'igitaramo nyine ni benuko. Nuko kiza gikorwa. Nuko abantu baza bamera, nuko baza bakora, nicyo gitaramo. Isi tuyirimo tumeze nk'umunyu wo kuyiryosha no kuyihindura no kuyigira neza. Ako niko kamaro k'abakristo, niko kamaro k'abakorari, niko kamaro k'abayumbe, niko kamaro k'abanyamasengesho, niko kamaro turi umunyu w'isi. Ni ukuvuga ngo aho bitagenda, iyo tuhageze bigira gute? Biragenda. Umunyu ugira akamaro kenshi, wenda byinshi ndashobora kuvuga, kuryosha ibintu, kurinda ibintu kubora, utera inyota, utanga impinduka. Umunyu uhindura ibintu byinshi. Uko niko abakristo tugomba kwinjira mu isi tugahindura ibintu, tugahindura abantu. Kuko umunyu uza winjira mu nkono itetse irimwo ibishimbo, ufashe nk'isafuriya y'ibishimbo ikirinda, ndimubona ko ibirimo ibishimbo byinshi birenga nk'igihumbi wenda, uzofata urushiga umunyu utereremo. Umunyu uza wiyaranje ukagera kuri buri gishimbo cyose. Ese wari waruruka wumva bimwe ntiwagezeyo, uza ubigeraho zose, kandi udashakuje, utavuze, kujya si uza utogota n'amazi n'umuriro. Umunyu uza ucengera buke, ugapenye, ukinjira, ugakora akazi ko kugera kuri buri gishimbo cyose ngo ukiryoshe. Amen. Ngako akazi dufite mu isi ba papa. Ni akazi ko kuryosha isi. Ni akazi ko guhindura abantu bari babi ngo babe beza. Kuko nimba Yesu avuze ngo nimugende ku isi, akaduha ikibari cyo kuja guhindura isi, ni ukujya guhindura ababi ngo tubagire beza. Ngiyo misiyo dufite imwe gusa. Yesu ntiyasize misiyo nyinshi, ntazagora abantu. Yesu ntiyaje kugorana, yaje ariko guha abantu amaherekezo, aduha misiyo imwe: mugende ku isi muje guhindura abantu. Ngako akazi dufite bwana, kuva cyagiye kugeza ubu nyine, nako kugira abantu babi tukabagira beza, abanyamafuti tukaruha tukabagira beza bakagororoka, abantu baza bahanda abandi, baza bababa abandi, abantu baza dufite misiyo yo kubahindura ngo tubagire beza. Abantu bamwe bazahanda abandi no mwikorari, bamushira muri bakina mama akababurira uburyo, bakaza baruha bakamugarura nko muri bakina baba kandi atari umugabo, kubera ko yabuze ahantu bo mufata. Abo bose dufite misiyo yo kubahindura. Amen. Misiyo yacu si ugusirimba gusa ngo bigarukiye aha, ni ukuva hano tujya guhindura abantu. Hano ni ukuza kwityaza, aha tuba turi kwityazo hano. Ese kucyo muragisobanukiwe? Hano ni kwityazo. Ityazo muraryumva? Kugira ngo umupango ugire ubuki. Tuza twityaza hano mu gitaramo twatibukiriya mu baturage, tukabirandura isi. Amen. Abanyamafuti tukabagorora, ko niko kazi kacu. Niyo nshingano dufite ku isi, niyo nshingano itorero ryasigiwe, niyo nshingano abakristo basigiwe. Umuntu nakugirira nabi, uzomwigenzaho umugirire neza, kuko hepfo ku events utasomye ikurikiyeho iravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Ntabwo turi hano ngo tuze twanduranya n'abantu.
turi hano ngo tuze dufasha abantu baza banduranya tubagire beza. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuri kuja gucamwa amakanisa, gucamwa amakorari, ako ni akazi kabise. Akazi kacu ni ukunga abantu n'abandi, ni uguhindura abantu bari babi bakabeza. Abari mu buraya tukabakurayo, abari mu businzi tukabakurayo, abari abicenyi tukabakurayo, tukabazanira Kristo. Nicyo gituma Yesu yaciye umugani muri Luka igice c'15 aravuga ngo umwana w'ikirara yaragiye ngo ageriri yaricuzagira gute aragaruka. Aca undi mugani wa kabiri aravuga ngo umuntu yasize intama 99 ngo aje gushaka imwe yari yazimi, ngo ayibonye yamayifata ngo ayishyira mu gituza, ngo arayizana ngo ashike imuhira, ngo yamakoresha ifete ngo kagatanga kabonetse. Uko ngo ni kwijuru riza rinezerwa iyo tuzanye umuntu umwe gusa kwa Yesu. Umuntu umwe dufite misiyo yo kuja kuzana n'akajya katakaye. Kandi iyo ntama Yesu ko iyo ntama ntiyari zikiraro cayo, iyo ntama yari zikiraro cabo, ariko mwageza muragira mwagera kure ikayoberwa inzira iyijana kukirara, ariko kukirarira hazi, ariko inzira ijayo niyo kibazo. Hari intama hano zari uku, hari intama zatoromye, birasaba ko tuzigarura tukazareka inzira ija kukirara. Zakabze kukindi kiraro zazikamishirira kwa shitani. Niko umugabo umwe yavuze ngo kwa bapagani ngo baza bakamisha kwa shitani, ngo niyo baza bareza amaganga mu gitondo, ngo niyo baza bakamisha, ngo niyo ibiraro byabo biba iriya. Abantu baza bava mu kiraro kimwe bakayoba bakaja mu kindi, abo nabo mureke tubagarure tubazane mu kiraro ca Yesu. Kuko yaravuze ngo hariho n'izindi ntama, izo nazo ngo zirakeneye umuzizane muzishire muri uru ruhongore. Aca umugani wa gatatu aravuga ngo umugore umwe yataye ibiceri 2, ngo arabishaka arabihebura arakundura inzu akuramwe ibyatsi n'ibirago ngo agire gutya, abona biserutse, ngo yamahamagara abaturanye ngo nimuze dukora ifete, ngo bya biceri nabitoye. Uko ngo niko tugomba kugenda mu isi tukaja gushaka abantu bazimiye, kubera ko bo bafite ikibazo kimwe bari abapagani, ibo ntibazi ko bazimiye kandi ntibazi ko tuye tubashaka. Ese faranga zatakaye zo guhamagara ngo uzuzitore zizazimenya ko zatakaye? Nicyo kibazo rero abapagani bafite, ntibazi ko bazimiye, ntibazi ko turushe duhangayitse tuye tubashaka. Abo nabo birakenewe ngo tubazane kwa Yesu. Imana ibahe umugisha kandi mugire umugoroba mwiza.